matukio na mambo yote yenye kunapita ndani ya Kongo na nafasi zingine. AFC M23 inatangaza kifo ya Makenga, donc Sultani Makenga, chef d'état major wa Barebele. Alipoteza maisha paske tulibambia depuis le premier jour kama Sultani Makenga na bengine bote ba ofisier ya Rwanda bote balikufia pale, sababu ku liste yenye ilishaanza toka, balishaanza kutaya batu ngapi benye wamekufa, lakini sasa hivi ku communique yenye AFC M23 inafanya banaitika kama Sultani Makenga, chef d'état major wa Barebele, naye amepoteza maisha. Ni kuanzia ile siku, lakini banaitangaza leo sababu ni shefu abangepasha kuitangaza vile. Basi madetail yote utaipata hapa, lakini pia vita kali inatokea kati ya Bazalendo na M23 RDF kote ya Kibanda na JTN. Hii yote inapatikana tu mteritori ya Masisi, manake teritori ya Masisi inawaka moto, hakukalike kabisa, na njoo unakoona batu mingi banakimbia, manake makote yote yenyewe position za Barebele zinapatikana. Bazalendo bamefanya maatake fasi yote, pia renfort ya Barwanda yenyewe ilikuya iko napenda irepuse Bazalendo basifike karibu ya Rubaya, mambo ikingali moto, donc ya biakamata. Vita kali iko napiganika kati ya Bazalendo na M23 RDF kote ya Kasopo, donc kwa ile village inapatikana mu secteur ya Sobanyungu mu territoire ya Masisi. Takumbuka kwa hii maeneo ya Kasopo, Nyabiondo ni fasi kwenye banapiganaka sana, manake Bazalendo ya Janvier Karairi banakuwaka biko na atakele maeneo mbaya sana na kutafuta kutosha RDF M23 surtout kwa ile maposition pale ya ile mulima ya Kasopo. Kufutana na information ni kama Bazalendo ndio balienda kuatake, donc bali surprendre Barebele pale maposition zabo na bakabaatake na kubaondoa, lakini sasa hivi vita bado ikingali na population banaingia mpanike, banakimbilia kutoka mwa ile village banaenda Nyabiondo. Lakini pia mteritoire ya Ruchuru, donc moto inawaka kati ya Bazalendo na M23 JTN. Bamepigana sana fasi kwenye banaita Mubirubiru. Manake JTN kwenyewe fasi kwenye biko napigania iko mulokalite ya Mubirubiru. Na hii JTN inapatikana karibu ya Mweso, donc sio mbali sana na Mweso. Basi AFC M23 inafanya communique ya kusema kama Sultani Makenga, chef d'état major wa Barebele, ameaga, amepoteza maisha, lakini tangia premier jour tulitangaza hapa tukasema kama bote balikufia pale pale, hakuna mwenye alitokaka, lakini bo wametangaza nyuma, inawezekana sababu ni shefu. Fata madetail na majina fulani yenye naanza kusirikile mu ma site ya information yenye ko fiable. Pia kulikuwa 18 officier ya basoda ya Rwanda nabo balikufia pale kwa ile atake yenyewe FRDC ilifanya. Patana na information kuko à peu près 18 officiers ya Rwanda yenyewe ililungula mwa ile frappe ya drone ya FRDC yenyewe ilipiga Rubaya, na liste imeanza deja kutembea mu masource fiable ya information. Tajua kama nani drone ilipiga pale muferme ya Kishusha pale Rubaya njo kwenyewe. Batu balikuwa biko nafanyia renyo ya abo kupanga gisi ya kustope FRDC Bazalendo basi banyanganye Rubaya. Ni siku mbili sasa inapita, donc masite ya information majina inaanza kutembea mu maliste ya 18 officier bakubwa ya majeshi ya Rwanda benye bamelungula mwa ile frappe ya drone yenye ilipiga Rubaya. Manake mwa ile renyo ku viongozi benye balikuwa pale, baongozi ya M23, na kulikuwa 18 officier ya Rwanda benye balikuwa kwa ile renyo yenye balikuwa pale na panga gisi ya kuendelesha vita. Donc selon information banasema kama wakati baliona Bazalendo na FRDC banakamata sektere ya Katoi yote, banaanza kuya vere Rubaya. Sasa Rwanda ilipanga kutuma ba expert militaire yabo bende bafanye plani ya kuzibia FRDC Bazalendo basiingie mu Rubaya, na pale kwa ile mkutano nye balikuwa biko nafanya pale muferme ya Kishusha Rubaya, njo drone ilifika pale kabasambaratisha bote. Donc hakuna mwenye alitoka, mwenye utasema kama huko mwenye alitoka balimpeleka Uganda kwenda tunziwa. Habari ile yote ni ya bongo, bote wenye balikuwa pale balikufa, hakuna mwenye alitoka. Na Rwanda ni kilio sababu 18 officier ya Rwanda majina deja iko natembea mu masource fiable ya information. Donc Rwanda ilituma ba expert wenye banaya ku planifier gisi ya kustope vita. Donc bale njo ilikuwa espoir, balienda kusaidia Makengao ili Ngoma na bandugu yabo bengine. Wakati balikuwa biko napanga mkutano wabo, njo vile janga manake kihama kilibashukia pale, hakuna mwenye alitoka. Donc ba expert yote ya Rwanda, ba generaux, ba colonel, ba nani bote walikuwa pale, 18 officier bote balibakilia pale. Na njo maana muliona kuko gari yenye ilitoka Rwanda haraka kenda kubeba miili na kubarudisha Rwanda, donc maiti yabo.
Basi ile njo hali, lakini hata population ya Rubaya banasema ni kweli kulikuwa Barwande mingi baliingia ile siku, balionekana bashefu venye biko na magrade za rouge kumabega. Wakati balifika pale bakatoka musantre bakapanda pale Kishusha kuferme. Inasemekana kama ile ferme ya Kishusha ni ferme ya bale tu ba general ya Kinyarwanda entre Makenga wala ule Inosaga hizi njo wenyewe ile ferme. Na pale kwa ile ferme njo kwenye balikuwa biko nafanyia renyo na ba expert ya vita benye balikuya kutoka Rwanda, y compris na bazungu bawili bale ba mercenaires ya M23 RDF benye biko na basaidia bote balikuwa pale. Kwa ile ferme kulikuwa manyumba ya mzuri yenye balijenga. Daere mu marezo sosio kuko video ya nyumba moja hivi parmi ya manyumba zenye balifanyia ako renyo, kuko nyumba moja hivi yenyewe iko na circule, inawezekana mule njo balikuwa, lakini sina precision, lakini video iko na circule ni bato ya nini ya Rubaya njo benye balikamata ka video kadogo baka katembeza mu marezo sosio. Na parmi ya ile manyumba, acha nikutilie ka video kadogo uone kuzile manyumba zenye zilibomoka. Parmi ya ile manyumba parce que walikuwa mu nyumba moja yenye kama na 32 chambres selon information ya batu ya Rubaya bo peke mwa ile nyumba njo balikuwa mu. Hapo unaona kama video yenyewe haina sauti sababu mwenyewe alikuwa anashika na boga, sababu anasema kama hii nyumba ni karibu, donc ni pembeni ya nyumba kubwa ya 32 chambre yenyewe balilunguza na drone, lakini hii nayo ilipata shoke kupitia ile bombardement ya drone yenyewe ilipiga pale. Azo unaona biayulu byote bilipasuka, donc moto ilienda wakia kotea ndani. Sasa kisuko unaona pale byote bililungula ndani ya nyumba, hakuna hata kitu yenye ilibakia. Donc majina ya baofisier ya Rwanda na M23 benye balikufia pale kwa ile drone imeanza kutoka. Donc kujua majina ya baofisier benye biko Rwanda ni nguvu, lakini kuko majina fulani zenye zimetangaziwa. Kwa mfano kulikuwa Kazungu Erike, chef escorte wa Makenga, kulikuwa Majoro Pascal, assistant securitaire wa Nzenze, kulikuwa msaidizi pia wa guvernere wabo wa Goma, na kulikuwa frere wa Makenga naye kama anakuwa majoro kama ni nani naye alikuwa. Kuko mwingine banaita Kaziriga alikuwa, Kazirangiro kama Kaziragiro naye alikuwa. Kisha kulikuwa Makenga na Wilingoma na bengine ba mingi. Donc unaya kama batu benye biko Goma banasema baliona 13 vehicles, donc ilikuwa ya fime hizi ma Land Cruiser zenye zilienda kwenda kubeba maiti na zinarudisha Rwanda haraka. Donc na ni haba njo benye biko nasema kama Makenga alilumia. Donc ukienda ku RFI ya Swahili banasema Makenga alilumia, lakini media zingine kuma revue de presse banasema ba Makenga bote balikufa, ba Wilingoma na ba officier ba mingi njo banataiwa kuma revue de presse ya ma television internationale zingine, lakini RFI nasema Makenga yeye iko blessé grave, donc biko naangalilia tu pumuzi. Lakini ukienda kuma television internationale ingine nakwambia bote balikufa. Kama unasoma Twitter ya Mbonipa ni mmoja wa viongozi wa M23, ana Twitter anasema napana mkono wa pole ku baero benye bamepoteza maisha yao. Sasa kama unasikia baero maana yake hakukuwa umoja, maana yake balikuwa ba mingi. Unayua kama biko njo naogopa petete biko nawaza kama bakitangaza kama ba viongozi ya M23 balikufa bote, itaingiza debandade ndani ya mvuma ya abo, pengine bataanza kukimbia. So unayua kama hii masiku basoda yenyewe ya M23 bako nakimbia hovyo bila kuangalia nyuma sababu ya moto wenye biko napata. Lakini pia Ngungu kuna waka moto, vita iko kali sana kati ya M23 RDF na Bazalendo. Donc moto inawaka sana. Journée ya le 26 février 2026 moto inawaka sana Ngungu. Utajua kama Ngungu iko route yenyewe inakubeba mpaka Rubaya kwenyewe biko na protege basinyanganywe, sababu Rubaya kumekuwa na basaidia sana. Donc minere ya Rubaya iko na bapatia mamilioni ya dolari kila mwezi kufatana na minere zenye biko na exploiter a peu près 50 tonnes inapitaka kila wiki selo ba expert. Territoire ya Masisi bado moto kingali na waka. Utajua kama Ngungu inapatikana msheferia Bahunde territoire ya Masisi, pale moto inawaka kati ya Bazalendo na M23. Na hii inaingiza population mu probleme paske batu banakimbia ba mingi, maana yake ba mingi barabara inayala na batu benye biko nakimbia vita. Tajua kama FRDC Bazalendo bado wako natia pression ku RDF M23 barebele ya Rwanda benye biko ndani ya Kongo kutoka ndani ya nchi.
Basi vita inaendelea kupamba moto mpaka sasa hivi, donc moto iko na waka pale. Pression ya FRDC na wazalendo iko nguvu sana kwa wao barebele, donc tajua kama ngungu nawe nafungula mulango wa kuingia Rubaya, na hii Rubaya njoo yenyewe barebele bako na iprotege a tout prix, sababu biko najua kabisa Rubaya ikianguka krize itakuwa grave, sababu minere yenye biko nasomba kila siku ni mamilioni ya dolari yenye biko napata. Sasa wakipoteza Rubaya vraiment itakuwa ni grande échec kwabo, na mavilaje mingi yenye iko naingia mungungu, donc imekuwa libere na FRDC bazalendo. Donc pression iko nguvu sana, sababu moto yenye bazalendo FRDC bako nakuya nayo ni mkubwa mno, na hii njo konafanya barebele depuis bapate échec ya Rubaya imebafanya kuwa na kimbia paske balisha shindwa. Lakini unajua jeshi inakuwa service commande. Kwa ukweli ukiangalia témoignage yenye basoda yabo biko napana, mateso yenye biko napata, banasema ni jotu tuko natumiwa, hauna droit ya kukimbia, hauna droit ya kufanya kitu yoyote, manake uko obligé tu wende, paske bakiona tuko na mawazo tofauti nabo banapita banakuua pale pale na vinaishia kule. Tajua siku mbili yenye napita FRDC bazalendo balishika Mahanga, Kazinga na ingine mingine pale yenyewe si kumbuke tena majina. Sasa information ya bongo inaanza kutembea kama bali repousse FRDC bazalendo bametoka mwa ile mingine, ile info iko info moya ya bongo. FRDC bazalendo bali repousse M23 RDF mbali, unayaba kwa biko na tante baone kama batarekipere tena Ndete, Mahanga, sijua kama na Kazinga, ile maeneo yote bako na tante, paske biko naona kama kwa ile mingine yenye bamepoteza vraiment imekuwa esheke kubwa sana, sababu ile mingine njo yenye inakuwa kako na maposition ya kabambi sana yenye na sekirize ya kamungini ya Rubaya. Sasa njo mingine yenye balisha poteza. Sasa biko na tante kupitia maramforo yabo yenyewe iliingia hii masiku yote, biko na tante baone kama bataweza kuirekipere tena juu site ya Rubaya ikuwe musikirite, baendelee kuexploiter minere. Lakini sasa balitante, lakini balipigwa na bakafukuziwa mbali. Manake bazalendo wanaendelea kushikilia ile mingine yenye balishika Kazinga, Ndete, Mahanga na ingine yote, na mpaka sasa hivi bako na washana moto sana parti ya ngungu. Donc RDF M23 bako na tante kufukuza bazalendo, lakini bilisha shindikana sababu bamepigwa. Manake contre offensive ya RDF M23 imeshindikana, donc bamepata esheke kubwa sababu bamepigwa na bamefukuziwa parti yenye balikuwa biko nataka barekipere. Manake Mahanga, Ndete, Kazinga bado ikingali mikono ya bazalendo na FRDC. RDF M23 bameshindwa, donc bametante kufanya contre offensive, lakini imekuwa esheke kubwa sababu bamefukuziwa tena na bamekuwa repousse mbali. Donc biko nafaa bakipigwa kule banakuya tena Rubaya, bana essayer kujipanga sababu pale ndio kwenyewe raforo ya mingi ilifikia. Donc bana essayer tena kujipanga, banaenda ile ndio maturu yenye biko nafanya. Donc bameshindwa na hii mingine bado inaendelea kuikaliwa na bazalendo. Donc information yenye biko na propager kwa information ya bongo. Lakini pia ma television na ma radio internationale ina confirmer kama Willy Ngoma hakukufa yeye peke, Makenga amekufa, Willy Ngoma amekufa na wengine ba mingi. Donc tumesikia kwa television na radio internationale banafanya liste ya batu mingi sana benyewe bampoteza maisha kwa ile frappe ya drone yenye ilipiga Rubaya siku mbili yenye imepita. Maana yake kuko viongozi wengi wa jeshi ya barebele wa Kinyarwanda na wengine wa Kongo walipoteza maisha. Donc ni wengi, sababu ukiangalia mkonvoi ya kwanza kufatana na information wanasema walitosha 9 corps. Ile njoo yenyewe inaonekana mzuri. Sasa ile 9 corps ni ya bote, ni ba officier. Donc bote ni ba chefu benye banaongoza M23 RDF ndani ya Kongo. Ile information ya kusema bengine bote balibakia murenyo, yeye Makenga kakimbilia kama ndani ya paroisse ya Katolike, ile information iko démenti. Donc ukiangalia hata kuma revue de presse ya ma television na ma radio internationale ya mingi banaonesha kama ni bote njo wenyewe balikufa, na bengine ba mingi banataya jina za mingi. Sifi utembelee kuma revue de presse ya ile ma media yenye naongea Kifaransa. Sasa kisi bakongomani tunafataka media ya français sana, donc banafanya ma detail ya mingi pale. Kene kuko information nye nafika hapa kama kuko general autoproclame wa bazalendo maatano ameingia Rubaya na njo kwenyewe iko, donc iko visible na batu yake mu Rubaya. Donc sasa hivi Rubaya nayo inaanza waka moto. Donc unaona kama tubambia kama Rubaya iko encerclé na bazalendo. Maachano ukiangalia siku zinapita Barwande balitangazaka asema bana resire kumuua Maachano, lakini bana shangaa kuona
anajitokeza enjo mwenye kunapigana kote ya Rubaya na ameongea, donc ameongea visible ku video. Sasa imekuwa debandade mu M23 RDF, wakati bo balisema baliresire kumuua mwanaume njo ule ameingia Rubaya, donc iko ozalanturu ya Rubaya njo kwenyewe iko nasemea na iko na bapigia pale. Anga usikilize kwa aka video kadogo usikie benye iko nasema, sababu video mpe flou, lakini donc inaonekana mzuri kidogo paske batu banamuona, na ya maana ni kusikiliza nini yenyewe anasema, message yake kubarwande benye balitangaza kusema bamemuua yeye kwa yake mzima, na bado anaendelea kubasumbua. Leo tuko siku gani hapo? Leo tuko na tarehe 26, wale ni wajinga, wakati ni wapika juzi. Ndio. Waliona niko na kushika wa ndugu zangu mateka, ndio wakizania nilikamatiwa, lakini mimi sikamatiwe. Mimi niko na kisa yenyewe ninatumikisha wa kupiga mjinga wa M23 hawawezi wakaweza. Wakati waliona mimi nataka kuingia nafasi ya Rubaya, basi yenyewe naitwa Kanyaru, ndio walizania mimi nimejeruhiwa, lakini niko mzima siku. Maanake hao wajinga wanasikia haya sasa. Ndio wale wanasikia haya kwa kushika pasi mimi nilisha kufariki. Kwa vile una makamu wako pembeni hapo naye unasema nini baba? Asante ndugu, mimi niko observance wa general Macharo iko ambia hakuna problem, vita tunaipenda, hakuna tatizo. Wale ni watoto sana. Watoto wanapatikana mlima, wanatumika kazi na tendeka. Ule ni general autoproclame Maachano, anaitwa Maachano, njo ule mtu mwenye amesumbua RDF M23 mteritoire ya Masisi kote ya Ngungu vibaya mno. Kuko yeye, kuko Kigogo Janvier Karairi, bale batu vraiment balisha tengeneza aba Rwande mpaka banabajua kama bale batu ni hatari sana. Sasa hapa nyuma bakaona umwe batembeze habari, nyo watu nabambiaka mukue mbali na hizi info za Banyarwanda. Banyarwanda bako na info ya intox ya mingi sana. Imagine kulala na kulamuka banatangaza sema Maachano alikufa. Mwanaume njo ule iko nakula mihindi kimya na iko na batengeneza kote ya nini ya Rubaya kule. Unaona iko zalanturu ya Rubaya na unasikia explication yake. So ifo kuepuka sana kutangaza habari ya bongo. Basi video haina sauti ya mzuri, lakini ku information yeko nakuya tutapata video yake ya mzuri na yenye iko na son ya bien. Huu kiongozi wa Bazalendo Maachano anapatikana kumulima yenyewe anaita Kanyaru. Donc mulima wenyewe ukiwa kwa ile mulima unakuwa unaona Rubaya kote ya chini. Njo kwenyewe huyu General Maachano, donc general autoproclamé wa Bazalendo Maachano anapatikana, na amefanya ile interview yake kidogo na wazo unasikia na tayari na dati yenyewe bameongea naye. Donc contraire na ile information ya Banyarwanda yenyewe balikuwa biko na page banasema kama balimuua kuvita yenyewe balipigana Rubaya. Donc Rubaya bado iko encerclé na Bazalendo pia bana monter en puissance, bado banaendelea kushika mingine mbalimbali mu territoire ya Masisi. Objectif yabo ni kufukuza RDF M23 itoke maeneo yabo barudie, donc baende kulibere Goma. Hii ni objectif ya Bazalendo yenye biko nasema. Ataku hii interview ya huyu kiongozi Maachano naye ameongea paske ilikuwa video ya mrefu, lakini wakatiwa vipande iko tu vipande mbalimbali. Basi territoire ya Masisi inaendelea kuwaka moto na watu bakukimbia ni ba mingi sana, donc watu banakimbia sana. Donc mwingine ya Rubaya muko wasiwasi ya mingi sasa unaona kwa hii video hapa. Donc population haina amani, ba mingi bako nakimbia, banaacha mwingine kupitia wasiwasi ya vita yenyewe iko entre Bazalendo na M23 RDF.